Sabahınız hayırlı olsun sevgili seyirciler. Yaşama, hem sevinme yaşamaya buna üretmeliler. Okullarda bu başlar herkesin canlarından. Bulma her moment pozitif, şaka, sevinmelik, inan hem o insanları kiminle elbet ki doldan var nasıl paylaşma kendi güzel duygularının. Öyle nasıl benim misafirlerimi Kongaz köyünden karşılarım. Kongaz köyünden bize gelirler. Ekaterina İkizli, Kongaz'ın, aksakalların, Nasat'ın başı. Sabahınız hayırlı olsun. Sabah hayırlı olsun, sabah hayırlı olsun. Valentina Николаева. Добрый день. Золотой запас, команданın yöndericisi. Sabahınız hayırlı olsun. Доброе утро. Доброе утро. Родион Ясыбаш, Золотой запас komandanın paylanı. Sabahınız hayırlı olsun. Nasılsınız? Nasıl keyfiniz? Как настроение? Çok iyi, çok iyi. Очень хорошая. Мы всегда на позитиве. Сидеть и грустить – это неинтересно. Bugünlerde Kongazköy baktı kendi kurbanını, kendi güzel yoğurtusunu nişanladı. Siz de katıldınız bu yoğurtuya. Nasıl geçti bu yoğurtu? Nasıl oldu? Buyurunuz. Yoğurtu geçti, конечно же, pek güzel. Primariye bizde pek çok bugünü sayır. Çok paralar ayırır bugüne diyene. Narod toplanır bizde pek bu meydana, öyle söyleyeceğiz. Seyretme, bizde olur nominasya bilmiyorum söyleme, nominasyalar. Золотой резерв. Da, вот bu vardı bu yılın 7 nominasya primariyada. O nominasyaların içine koydular bizi de. Komanda Zolotoy Zapas. Niçin zere biz Köyün altın insanlar. Oktyabır'da geçen yılın Oktyabır'da biz Образовались. Kuruldu bu komanda. Kuruldu bu komanda. 5 olmada biz Pay aldınız. Pay aldık. Da bizi çoğu Gördü sizi. Gördü. Tanıştı sizinle. Da, tanıştı. Bizim primar pek beğendi bizim komandamızı. Da ayırdılar bize de bu nominasyaya. Hepsi geldiler, interesle geldiler, sevinmekle. Bizi karşıladı, köyü pek güzel, sağ olsunlar. No, şu zamani komandada zaslуживает bu işi. Doğru. Zerim. Da. Siz bitki yıllar çok yıl çalışırsınız yaşlı insanlarla, da. Kongazköy'ün yaşayanlarla. Çok mu soruşlarla gelirler, çok mu problemalarla gelirler size? Nasıl açılır bu problemler? Ne kadar yardımcı olursunuz onlara? Problema, конечно, var pek çok. Var pek çok problema. Savaşıyoruz. Bizde, в основном, bize обращаться oluyorlar, danışıyorlar bize. Bu медицинские принадлежностlerle. Bize pek çok yardım ediyor bundan Vasil Roman Çarnavut. Ama kalaska, ama baston, ama слуховые аппараты. Şimdi çoktan verdiler bize Kongaz'a 3 слуховой аппарат Türkiye'de getirmişler. Bir слуховой аппарат yapıyor 50.000 lei. Orada Ivana Köksal yardımladı Türkiye'den. Narod pek Memnun oldu. Şükür eder bu işe. Da ondan sonra pek çok yaklaşırlar. Biz çok составлять ederiz ama bilmesince ileri doğru olacak. Savaşırsınız yardımcı olma insana. Her yerde savaşır yardımlama. Nice yakışır. Öyle olay. Ama öyle kalır vakit hani öyle güzel kültüra programlarında kurarsınız programlarınızı hem katılasınız onlara. Ta bunu ilerleteceğiz. İsterim ilerlediğim tanışmamızı. Valentina Ivanovna isterim sizinle daha yakın tanışma. Bilirim hani siz Ukrayna'dan bize geldiniz Gagauzya. Burada aile kurdunuz. Burada çok yıl 45 yıl üretici olarak çalıştınız. Baş ilderim sizin önünüzde. Только в Sadece Kongaz'da öyle mi? Baş ilderim böyle zanaatçıların yönlerinde çünkü sizin elinizde bizim geleceğimiz, uşaklar sizin elinizde. Çok uşakları terbiye ettiniz. Nasıl bu yıllar geçti? Когда я приехала в Конгаз, я тоже из большого села, но Конгаз меня поразил своими размерами, своей густотой населения
И в первую очередь я хотела узнать историю этого села. И мне запомнилась легенда о том, как образовался Кангас. И каждый раз, когда у нас храм села, и когда я вижу определенную дату, каждый раз все больше и больше, но все равно вот та легенда красивая, которая сложилась с нашим народом о создании села, я все время вспоминаю о том, что люди, которые шли с Балкан долгими дорогами, тяжелыми дорогами, увидели прекрасный пейзаж, увидели небольшую речку, на которой садились гуси. И тогда воскликнули люди: «Конкас, конкас». То есть мы остановимся именно вот здесь, где остановились гуси. И вы остановились в этом замечательном селе. И я вот как тот гусь, который тоже приехал с 79-го года в Кангас, так я села в этом прекрасном селе. Живу заботами Кангаза, живу его славой, его культурой, люблю людей, которые окружают меня, потому что это люди не просто трудолюбивые, о которых все время говорят, но люди очень открытые, очень порядочные. И когда меня спрашивают, как вам живется в Кангазе, я всегда говорю: если бы я не была счастливой, я бы не попала в Кангаз. Значит, я самый счастливый человек, что живу в Кангазе. Ne güzel, hani burada öyle güzel bizim misafirlerimiz, kısmetli misafirlerimiz, kendileri, onlar da paylaşırlar kendi duygularından bizimle hem de seyircilerle. Да. В школе работала все годы, перерыва не было, хотя я и работала и секретарем примарии, и директором школы была, но свою профессиональную деятельность никогда не бросала, я всегда работала с учениками. Мне очень нравится русская классическая литература, и дети, которые проходили через уроки эти литературы, всегда говорили, что именно русская литература дает тот духовный заряд, который нужен для нравственного человека. Поэтому мне нравилось. Оставила школу в прошлом году не потому, что уже не хотелось говорить, а просто потому, что уже, мне кажется, я должна какой-то уже и другой период жизненный пройти, да. Поэтому вот так вот. Ну, я также знаю, что вы регистрировали молодые семьи, браки. Вот об этой деятельности тоже хотела, чтобы вы рассказали. В 95-м году на Кангасском сельском совете меня избрали секретарем примарии. И я даже помню, что 2 человека из депутатов, их было 33, были против моей кандидатуры. И тогда примар спрашивает: а почему вы против кандидатуры Валентины Ивановны? Они говорят: такой учитель, и вы забираете ее в примарию. Вот это оценка высокая. Работа тоже дала мне очень много для связи именно с простым народом, с людьми, которые всегда в чем-то нуждались, всегда делились своими какими-то нуждами. И это, наверное, тоже дало мне очень большой опыт жизненный. И поэтому, когда проводила я регистрации, всегда старалась подчеркнуть и то, что они создают самое великое, мне кажется, на свете, это новую семью. Это как образование такого маленького государства, где будут законы, где будут взаимоотношения. И очень серьезно к этому подходила, но, как сказать, очень любила поэтически украсть, поэтому сочиняла стихи, и каждому что-то там посвящала. И красиво, когда регистрируются, когда надеются, когда смотрят на тебя, и каждое слово для них кажется законом. И ты вот должна именно постараться именно для этой семьи что-то новое сказать, что-то такое необходимое для жизни. Вот интересный был период, да. Хотя 90-е годы были, не было света, не было тепла, было очень холодно, очень неуютно. Но я ставила свечки,
просила деверя подходить ко мне, и они освещали мне этой свечкой все документы. Вот такие вот были интересные. Такие времена, да, очень. Мы прошли. Ну, интересно было, да. Выдержали мы, выдержали. Здорово, да. Благодарю вас. Родион Георгиевич, көңіліңізде сынырым ки yok insan sizi tanımasını bilmesin. Komrat'ta da Gagauziya'da da hep öyle. Çünkü siz bütün yaşamanızı kulturaya başladınız. Uşakları da ürettiniz, hem üretirsiniz de. Okulda zanatlanma testlerim birazcık siz de anladasınız. Nasıl geçti bu 54 yıl dediniz hani çalışırsınız okulda? 5 günden sonra oldu. 5 günden sonra. Kutlarım sizi bu datıyla. Öyle oldu hani ben doğumda da şimdi değerli muzikant Türkiye'de öyle periyot ince zanaat ustası. O pek doğru. Zerebura kim koyar ürünü o öyle bir ince işim ince değerli ton kiyim de bir lazımlı iş ama becermediğin lazım pek çok işleme. De ben bitirdim okulu 8 klas. İstedim dokumentle vermediler. Bitir onda gideceğim enstitüte. Ben İslam öğrenirdim. Bilerdiler. Ben ili matematik olacak. Ben de hepsi atınkalı pek istedim. Ben sonra dedim gideceğim müzikaya. Gittim. Bukvalno Löva'da bir yıldan sonra 54 yıl geri gelirim. Vereyim dokumentleri. Bitirdim satliçim. Koydular. Beni terbiyeci ili üretici или короче заведующим клубом sela Kangas. Ben gittim. Bende de 54 yıl geri yazılı bu. İşledim biraz. Bakarım bir haftaya da neresi naşı yaklaşıyor bir adam der. Ben sende işlerim burada. Derim ki ben hudожник koydum. O direktör şkoluydu, Leonid Stepanovic. Bir şkolda der, ben der, yaptım estrada. Sen der, gрамотный muzikant, derim, notalı bilemeyipsin. Gelirsin avşıma oraya. Da ben gittim orada işleme. Da orada o kadar talantlı vardı. Çocuklar, kızlar gelirler de bütün gecelerle animasyon ederdik. Hani bukvalno ben açınca gittim gitmeye, orada уже vardı repertuar, onun vardı 7-8 havaları. Ben onları kaptım hızlı. Da gittik gezme, Dom Kültür'de уже gösterme, Kültür Evi'nde ilk konsertleri, ilk vыступлениyaları vardı. Pek talantlı çocuklar orada. Bu estradlı kolektifti. Sonra biz düşündük onun adını Gül koyduk. O anılmış şimdi büyüğünde. O vakitler yokunca söylemeyeyim hani Georgievich Bagrin, Georgi Andreevich Telpis, Goşa biz onu kullanardık. Alexey Ivanoviç Sırpçı trubada çalardı, saksafonda Misha Statov çalardı. Ben уже akordiyonda kendisi hem saksafonist, direktör şkolu hem de pekisle oynardı. Значит, sintezatorda. O zaman bana o instrumentler, elektro hepsi seyfte görerdim. Ardına açan çeketik işleme 1, 2, 3, 5 yıl ben sonra geçtim okullara. Hem de Kültür Evi'nde kaldım. Muzikant, rukotel, значит, orkestra. Öteye doğru pedalındı. Daha küçükler. Bugünkü günde anılmış Andrei Kirliç Palik çıkmardı Kültür Evi'nden gecelerle. Bugünkü anılmış Georgi Zakharovich Stefu davulcu düz havada 12 yaşında da 10 yaşında durardı, açan bırakardık, repetisiya biterdi. İle çıkınardık soluklanma biraz. Varınca malın pahalı çıkılıyor. Te orada meşat etmeyeceğim, te orada döveceğim biraz. Gösterin bana bir şey. Alardı, o instrümenti bunu, o görerdik hani rast adam pek ister, pek yanında слух ритмче дерс var, onda значит способность var, ondan обязательно olacak muzikant. Peki, da ileri doğru tele, уже benim uşaklarım da bilmiyorum, hesapallar hani ben muzikant değilim, büyüğü Prag'da gitti, stроитель, ikincisi
uşaklarınız Mişa'yası var. Mişa, Vale. O da çekildi sizin kutluklarınızdan önce demeye Yeşin'le birlikte aile kurdular. Birlikte de çalır da sevindirirler bizi. Evde yaptılar bir stüdyo. Bütün gecelerle orada. 2-3 gün geçer. Papa'ya geç. Bizim bir stüdyo naş. Esisle bizde naş oldu. İlk onlara ben nota koyardım ben. Nota koyardım. Diyelim size ben varınca benim hem yakın adamlarım hem uşaklarımsın. Ben varınca diyeyim size koyayım her kere büyük atın. Bize все-таки Mişa diye ben yazarım müziği, hepsini aranjörlük ama Vala der ilk atın koyarsın. Notayı sonra sen der koyarsın. Baba lazım diyor. Hem iyi tarafları hem de belki var küçücük gençler de anglarını doğurtma hem güzel olsun. Doğurtma diye varınca diyeyim hani sıra gelmedi. Zere ben erkeğe derdim. Var müzikanın uğrunda siz öğrendiniz. Bir kolej. Sonra da bitirdiler Kamratki Üniversitede diyeyim. Siz bitirdiniz. Orada size var şablon. Sizin de ne duygularınız var? Koyun da var. Bitirin orada olacaksınız. Diyor kim siz varsınız büyün. Şükür. Aldı deme kültüre başkanları hepsi bu güzel выступлениyaları açın tittiler. Onları açın tittiler. Andrei Kirill'ce verdiler заслуженный работник культуры. Verdiler Michelin Vale заслуженный артист Гагаузии. Ну, bana tayla verdiler ben onu söylemeyeyim. Onlar bu kadar yılda açın tittiler beni de şükür. Ну, değil hani o yıllarda işlerdim de şimdi olaylar güzün bizde toplaşırlar, значит, büyük yaşta insanlar da yaparız. Orada bir büyük masa. Kültüre evi savaşır, oraya bir koncert koyma. Biz bir tarafta kalmayız. Ben zaten akordeonun açtı. Kimincisi belki sen bir daha ihtiyarlardan belki bir türkü çalacaksın, yardımlaşıyorsun orada. Belki şimdi bir türkü çaldınız, belki şimdi bir öyle bir müzik havası bize öyle programımızı biraz şenlendirme. Hadi bakalım. Bana daha kolay çalma, akordeonda oynama ne kadar layık. Müzikantlar poşta hepsi öyle. Diğerler verin instrümenti de sesle. O zaman alın instrümenti de bakalım ve seslerle birlikte seyircilerin hem sevinelim. Bilmiyorum ben. Böyle bir güzel bir Gagavuz havası olsun. Alma deneme bir şey bile. Nasıl yakışır size? Olsun havada, olsun türküden nice istersiniz? Teo ilk çocuklar hani Bagrin sonra Tilpiz o çocuklar hay düşünelim Kongas bir türkü. Hatta bu işler 70. 71. yılda o türkü уже vardı. Da estrada çaldı, sonra başkası çaldı, vakallarda çaldılar. Şimdi getireceğiz ondan da ne anda bitireceğiz? Öyle yapalım. Hadi bakalım. Buyurunuz. Kongaz'da bir şey yaşarız, Kongaz'dan söylem yıllarız. Hem çalarız, hem çalarız, gül gibi biz açılırız. Hem çalarız, hem oynarız, gül gibi biz açılırız. Hem çalarız, hem oynarız, gül gibi
Şen olduk biz de, şen oldu seyircilerimiz de sabahleyin. Güzel bir komanda geldiniz bize ama bilirim hani söylediniz de hani Oktyabr'da kuruldu Zolotoy Zapas komandanız. Zolotoy Zapas ile ben derim hani Kongaz'ın en iyi insanları, angları bir uzun ömür yaşarlar. Hem meraklı hem mutlu. Güzel bir yaşamak geçersiniz. Güzel de şimdi geçirirsiniz zamanları. Nasıl geçer bu zamanlar? Nasıl kuruldu bu komanda? Hem kimin ideyası hani bu komanda olsun? İdeya, конечно, Vasil Romanov'cun. Vasil Romanov'cu bizde o pek düşünür türlü işler hani olsun народа işler. Hani pensionerler, olsa pensionerler için işler. Olsun pensionerler işler, olsun pensionerlere şen. Geldiler bir günü bana Vasil Romanovich, Kıvırcık Afanasy Fyodorovich, Anna Dmitrievna. Oturduk ben de kabinette masada da. Вот, Екатерина, biz isteriz, sen как совет старейшин села, toplasın bir komanda. Hangisi isteyiz bu toplanmada 4 köyden hepsinden olacak birer komanda. Да, как бы bu değil соревнования ama birazcık gösterelim niye bilir bizim pensionerler. Dedim, bu hiç değil büyük вопрос. Niçin zarar bizim pensionerler kimi ben bileyim. Hepsi benim dostlarım, ben onların hepsini bile işledim. Ben sana hemen dedim, yapacağız iş. Da onlar gittiler. Ben topladım benim dostlarımı, onlar hepsi şükür kayloldular, hepsi kayloldular. Bu iş oldu в начале сентября. Bütün sentabr biz repetirat ettik. Kime zont ederdim, никогда yoktur dedikleri hani gelmeyeceğiz, yakışmıyor. Hepsi vurma geldiler, repetirat ettik. İşleri bir tarafa, gidiyoruz repetisyaya doğru. Bu bir büyük stimul herkesine çünkü bu repetisyonlar nasıl geçirirler repetisyonlar sizin anladınız hem kim gelir sizin komandanıza? Кто в вашей команде и как проходит репетиция? Мы очень быстро собрали команду, потому что мы хорошо знаем село, мы хорошо знаем своих коллег и по школам, и по Дому культуры. Мы очень часто, и раньше, еще в советское время, у нас были хоры, каждая школа имела свой хор, каждая школа имела свой танцевальный. И вот мы сразу перебрали всех, кто у нас талантливый человек. И, конечно же, обзвонили Нейкичу Зинаиду Филипповну, Татьяну Павловну Арнаут, сразу Родион Георгиевича, мы его называем Родион Аккордеонович. На самом деле это так. Иван Ивановича Кизли, Янаков Георгий Иванович. То есть у нас вся та команда, которая... Команда молодости нашей. Да, которая не один концерт проводила, и не многие бригаду, и объезжали мои поля. И вот создалась у нас команда. По условиям фестиваля у нас команда должна была состоять из 14 человек. И поэтому мы не очень-то, как сказать, обширную команду собирали. Мы уже готовились сразу к соревнованию этому. И набрали мы 15 человек. И вот таким образом... Конечно, нам хотелось очень музыкальную команду создать. Потому что в Кангазе все любят петь, сочинять, танцевать, играть. И поэтому мы пригласили в свою команду еще не пенсионеров, Славу Иванова и Мишу Пачи. Тоже вот они нас очень хорошо поддерживали. И кроме того, что мы вот, составляли репертуар, составляли девиз нашей команды, составляли то же самое название. Мы целый день думали, как же назвать, как же назвать. Во-первых, оно должно запомниться. Во-вторых, у нас есть Алтын Чешмя. Давайте и мы тоже что-то такое вот будем продолжать тоже под золото. Да, Алтын Чешмя. И вот мы решили, что мы уже в запасе почти все, хотя многие в тот год еще почти все работали, кроме меня, наверное. Все уже еще работали.
И вот появился у нас так золотой запас. Но хочу сказать, что не только мы собираемся для того, чтобы программу какую-то составить. Мы обсуждаем проблемы села, мы предлагаем какие-то принять меры по улучшению того или иного, как бы сказать, состояния. И здесь мы коммуникацию развиваем, да, делимся какими-то своими там тайнами, секретами. В общем, интересно. Мы давно мечтали создать вот с Катериной Николаевной, с ее сестрой Еленой Николаевной, она тоже наша участница. Все хотели создать какой-нибудь интересный, может быть, клуб тем, кому за 60. Вот, чтобы у нас была действительно цель развивать свои таланты, свои способности и просто говорить друг с другом, потому что человек – это общественное существо, и жить отдельно, оторвавшись… И каждому есть чем поделиться. Да, есть чем поделиться. Вот. И вот таким образом у нас очень быстро создалась эта команда, и, надеюсь, она у нас будет, как бы сказать, обрастать, нарастать новыми талантами. Вот, и с каждым годом будет обновляться. И, надеюсь, мы планируем, я уже опережаю, планируем провести минуту славы для всех пенсионеров. У нас очень много талантливых пенсионеров, которые занимаются своими какими-то интересными делами. И вот мы хотели бы, чтобы каждый поделился. И вот, допустим, 5 минут там мы уже будем говорить положение, вот, чтобы провести такое мероприятие для пенсионеров. Команданız şansları var. Var talantlı insanlarınız. Siz katıldınız yarışmaya, festivale. Hangisi geçirildi? Beşalma köyünde. Onun adı Я люблю тебя жизнь. Я люблю тебя жизнь. Siz de sadece katıldınız ama başarılı oldu çalışmalarınız. İlk yeri aldınız. Nasıl geçti bu festival? Öyle kısadan anlatarsınız. Ne söyleyeyim, o festivalde участвовать etti söyleyeceğim, bilmiyorum kardeş. Участвовать etti 4 köy. Но söyleyeceğim bunu, hani orada место yoktu. Niçin zira hepsi pensionerler pek достойно hazırlandılar. Hepsi pensionerler pek достойно götürdüler programmalarına. Da bizde hep öyle yine dostum. No, önce söyleyeyim, biz kendimiz beğendik kendi выступленияımızı. No, hepsi beğendiler bizim выступление, ayırdılar hani. Güzel oldu. Şimdi как раз bugün, именно bugün Vasil Romanovich topladı Çadırlunga'da hep böyle. O zaman olduğu Saltmen Komrat rayonunda, şimdi olay Çadır rayonunda. Bugün Toma'da gösterilir hep bu festival, Я люблю тебя жизнь. Но просто söyleyemeyeceğim kaç köy, но gene 4 köy toplanırlar. Sonra da olacak topluş конечно. Da sonra onlar da toplayacaklar bize hepsiciğimizi bir yere. Da düşünüyorlar, Vasil Romanovich çok Önce generator ideyi, öyle hani herkesini dürter, hani düşünmesin pasportta ne yazılı, metrikada ne var, ama insan ilerlesin, adımlasın, hep kendisini öyle daha genç duysun. Çünkü ne kadar biz kendi kendimize veririz öyle havis, hani yaşama, sevinme, mutlu olma, yaşamaya, görme güzelliği. Pensionerde olay pozitif. Elbette ki. Şükür, slava Bogu. İyi, güzel. Sizin bakışınıza göre böyle festivaller, böyle komandalar ne kadar lazım, ne kadar onlar öyle fayda getirirler pay alanlara? Ben çıkacağım bir türlü mesela yani nasıl fayda olmayacak açan bizim aramızda hepsi какой-то generator, hepsi. Çıkettik toplaşma repetir etmen dedim. Hay sabah çıkacağız bizim piyoner lageri de ozeranın yanında repetir edeceğiz. Ya ne güzel. Biz zaten çıktık orayı. Şaşırdınız, hani öyle güzellik var. Biz sansı açtık bir rayda ne anlasın. Kimin de aklına gelecek böyle. Gene şükür ki bu insanlara
Avtobusu zakat ediyoruz, çıktık. Çal orada. İstemiyoruz gitmeye, akşam oldu. Akşamında öyle müzik tabii güzel yöter. Çünkü iyi güzel. Onun ardına instrumentler var, ne valslar, ne isteler. Ben действительно te proyektler hani Valentina Ivanovna da söyledi hani toplaşma orada da bir iki даже tanцевальни yapmayı kim hangi uğra yüre hizmet eder deneme baka demeye ayaktayız. Bir iki tane işte olacak. Ben o zaman diyeyim eve geldim diyeyim inanırsınız mı? Biz repetitif olur yani. O совсем başka iş. Doğru. Sen çıktık oraya çıkarsın tabiata, orada o güzelle o iş repetisiyalar herkese biz evde da fikrimizde уже hepsi var nasıl yapacağız. Hepsimiz hazırlanardık. Biz de lazım deme kimse şaşsın bize. Biz kendi kendimize bakalım ne uğurdayız biz daha. Kendi kendinizi sevindiresiniz. Hem de toplaştığın atölye nasıl bize ne kadar toplanıyor emosiya, ne kadar toplanıyor bizde değerli положительный заряд. Hani ertesi günde, tayburunda biz onu deriz. Hani kimisi yana acırmış, kimisi saplayan onlar yok. Orada ondular hepsi. Akordeon açan yeter. Müzika var. O zaman herkes onu der. Neresi vay onlar işitilmirler. İşitilir sadece türküler. Akordeon o halis o benim yaşama. Ben sabahleyin kalktım ben onsuz. İlkin onu alayımırız. Bilirim hani komandanızı nişanladılar. Siz de söylediniz bunu. Hani Kongasköy'ün yortusunda siz çıktınız sene. Bu da başka duygular öyle mi? Açan bütün köyü bakır, açan misafirler görürler. Hani elbet ki Kongasköy'ü zengin, talantlı insanlarla, zengin, iyi insanlarla. Ondan da komandanız da bunu hani öyle çiziyor. Hani var öyle insanlar. Onlar da zeydelensinler. Ben de teklif ederim şimdi bakalım nasıl oldu o çıkış scenaya yortuda Kongaz'da. Hadi bakalım. Наш девиз обо всем подумаем. А пока мы уважаемые односельчане, мы вас всех поздравляем с Троицей, Святой Троицей, с храмом нашего села и желаем вам сердце. Тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете жить, сердце, как хорошо, что ты такое, спасибо, сердце, что ты умеешь любить. браво! Песню запевай. Я решил жениться ровно в 20 лет, а мои родители дали мне совет. Ты, сынок, со свадьбой не торопись, в институт поступишь, а потом женись. Ты, сынок, со свадьбой не торопись, В институт поступишь, а потом женись. Bravo, sevindirdiniz hepsini, misafirleri, yaşayanları. Nasıl sizin duygularınız bu выступлениядан sonra? Позитивно. Seviniriz hani. Narod da bizi, Kongaz'ın narodu bizi karşıladı. İslah, bu duyular. Hani islah karşıladılar. No, bize kendimize de bu iş anlarız hani boşuna biz işlemedik. Boşuna biz toplanmadık bu repetisiyalarda, lagerde da öğrenci gördük. Hem o büyük örnek edilse uşaklarımıza, vnuklara da. Doğru. Ben de уже 7. yaşında pravnuçka, onlar da уже büyüyorlar.
büyük örnek uşaklara. Siz gerçekten örneksiniz gençlere hem de sizin yaştan insanlara. Size bakarken öyle hani dolaşsın pozitifle, ko öyle olsun ileriye doğru, ko yaşamak sadece iyi tarafından size dönsün. Siz de yaşamanın en güzel taraflarını göresiniz, güzel haberler kabul edersiniz. Hem de isterim sorayım, ta planlarınız nasıl daha kurarsınız planları, nasıl planları kurarsınız diye ileriye doğru da daha çok buluşma, daha çok çalışasınız, daha çok sizi görelim, tanışalım sizinle. Var çok planlar. Капитан команды. Капитан команды, не söyleyecek. Капитан команды уже говорила о том, что мы собираемся провести минуту славы, объявить не только в нашей команде, но объявить по всему селу, потому что у нас очень много талантливых пенсионеров, я говорила уже. Между прочим, на Святую Троицу, на храм села выставил один из наших умельцев, Узун Николай Дмитриевич, очень интересный экспонат. Он делает своими руками из дерева изумительные вещи. Он старается воссоздать те домики, которые когда-то были, чтобы люди могли сравнить, чтобы люди запомнили, каким был раньше Кангас. Все старинные вот эти вот утварь старинную, все, в общем, очень много интересного. У нас есть люди, которые ткут маленькие коврики, уже вот как сейчас по нынешним требованиям, не такие большие, а именно маленькие, интересные, с разными узорами, с разным орнаментом. Есть люди, которые увлекаются поварским искусством, хотя они уже люди довольно-таки преклонного возраста, но непревзойденные мастера и в выпечках разных изделий, лакомства, вкусностей, разных печений и так далее. То есть мы хотели вот не просто показать, что мы умеем петь и танцевать, но мы имеем таких людей, которые в разных сферах, в разных областях имеют какой-то свой особый талант. И чтобы каждый почувствовал вот эту минуту славы, чтобы он оставил в сердцах наших людей действительно свою такую яркую лепту, что он недаром живет на свете, что он не просто существует, что мы, несмотря на свой преклонный возраст, очень многому еще можем научить, очень много можем показать, очень многое можем, как бы сказать, предложить кому-то делать, если мы сами не можем, то другие могут сделать. С молодежью. Да, с молодежью вот планируем провести стол, такой вот тренинг, типа общения. Но мы еще думаем, какой теме его посвятить и как его разработать, чтобы было интересно молодым. Молодежь к нам тянется. Мы уже увидели и по нашим выступлениям, когда молодежь выступает, не столь, мне кажется, внимание уделяют, как выступаем мы, допустим, уже люди преклонного возраста. Им интересно, на что мы еще способны, что мы еще можем сказать. И мы, оказывается, можем и шутить, мы можем и такие серьезные вещи можем еще показать. Рассказываем стихи интересные и так далее. То есть планы есть. Обязательно мы хотим помочь социальной службе, потому что я, например, уже дома и могу помочь там, кому-то еще помочь, да? Могу помочь кому-то помочь. Могу подсказать, кому нужно помогать. Поддержка всегда нужна. Поддержка нужна, потому что когда весь народ... Когда поддерживают словом, это очень дорогого стоит. И когда есть человек, который может прочувствовать боль, проникнуть той или иной проблемой и просто поддержать и быть рядышком в самый нужный момент. Да, у нас есть и «Надежда» учреждение, где они работают с семьями ущемленными. И у нас есть и «Лучик солнца», где работают с детьми с особыми возможностями. Я там тоже когда-то была директором этого центра. Вот. В общем, сфер очень много, где нужны советы людей уже бывалых, людей, которые могут что-то подсказать, что-то могут предложить.
Ну вот такое вот. Ну и, конечно, и танцевать, и петь, и шутить, и рассказывать анекдоты, вот, и чай пить. Bu iş и замечательном настроении. Bu iş pensioner adini büyük iş. Niçin zere pensioner уже, öyle sanır, hani уже bir nedir lazım değil öyle. Teçik народа, yardım et народа, tebelet pozitivna yaşar kana pensionerin uzun yaşaması. Doğru. Bilirsin hani yaşamak çok tez geçer. Gerçekten herkesimizin var işleri, kimisi çalışır, kimisi evde de her zaman çok iş var. Ama biraz durgunup da biraz bakarak, görerek güzelliği, tanışma belki, konuşma, bir müzik sesleme. O zaman yaşamak başka türlü açılır herkesine. Evet. Öyle olsun, ben size bunu adarım ama isterim sorayım, siz de söylersiniz, ne adıcınız insanlara, kim bakarken size sevinir mi, örnek mi alır, ne söyleyeceğiniz insanlara, hangileri hep öyle güzel yaşta sizin gibi ama düşünürler nasıl yaşama belki ileriye doğru, ne lazım yapma da bu yaşamak daha iyi, daha görünsün. İsterim söyleme bizim köyün pensionerlerine. Kimin var желаниясы, kim ister katılma bize. Bizde kapılar açık. Gelsinler bizimle bile bizim komandaya yazılsınlar da ileri doğru bizimle bile hep bilinci biz götürürüz pozitivный образ жизни, onlar da bizimle bile olsunlar. Kimde var желание. Что пожелаете людям такого прекрасного золотого возраста? Очень хочется сказать людям нашего возраста не запираться, не отстраняться от людей, идти в люди. Вы замечательные, вы умные, вы талантливые. Идите к людям, делитесь, черпайте для того, чтобы энергия не угасала. Потому что когда один, то и, конечно, быстрее угасаешь. А когда много, когда вливание идет все время, тогда и жизнь моложе кажется, и задорнее, и интереснее. Поэтому нужно всегда быть в коллективе, нужно всегда заниматься каким-то делом интересным, не сидеть и охкать, и ахкать по любой болячке, а как-то поменьше на них внимание обращать, а побольше собираться с подружками, с подругами, чай выпить, рассказать что-нибудь интересное, прийти к нам в команду, вот, и принимать участие в разных интересных мероприятиях. Да. Пожалуйста, будьте все активнее. Radion Görgüç, sizi bilirim çok yıl ama bence siz hiç değişmersiniz. Hep öyle nasıl tanıştık bir 10 yıl belki daha çok sizinle. Bir resept belki verirsiniz. Nasıl öyle sizden çok güzel enerji gelir, öyle sizden çok emosiya, pozitif. Nasıl öyle yapsın insan da gerçekten bilirim hani var herkesin problemaları da ama siz her zaman öyle şılarsınız. Naş söyleme. Sabahleyin uyandım. İsterim hepsine öyle olsun bütün dünyada hani şükür Allah'a hani diriyiz. Hani acımaya birerim. Ben büyün olacağım. Hepsinden ıslah. Savaşacağım, yardım etme, yeşime, uşaklara, unuklara savaşacağım. Göstermeyen açsıydı. Öğrensinler, tutsunlar aklında. Ne yazmışsa diyecekler, adı gösterdi de bu işi. De tüyle nastroyla, böyle fikirle, böyle düşünmeklerle çeketirdiğin günü hiç anlamırsınca geçer o gün. Belki yorulmuşum birazcık. Otur, sesirgen, gene lavet kendi kendine. Bak ben ne kadar gezdim, ne kadar da benim acılarım da tatlı duymadım. Biz lazım kendi kendimize verelim yürek. Yürek. O ilk. Dua etme Allah'a da hepsi olacak işte. Ne kadar da zor olsa o zorun var yer, kolay yerde. Çok kolaydan tutunma, zoru geçirme, deme, acımer, göstermeme ne acı pek. Saklama yok bir şey. Особенно gençlerden
görsünler, alsınlar örnek. Bizden olalım örnek onlar. Öyle de varsınız. Yerde. Ben derim hani Allah versin hani bitirsin bu cenkleri, insan yaşasın kardeş. Uslu Bütün olsun. dünyada. Doğru. Ben teşekkür ederim size hani bu sabah vakitini bizimle birlikte geçirdiniz. Geliniz Kongas köyünüzden. Sağ olasınız hani kurdunuz böyle bir büyük komanda. Komandanız kavi olsun, kısmetli. Yaşamak güzel geçsin sizinle birlikte. Siz onu güzel geçiresiniz. Varsa problemler birlikte açarsınız. Varsa sevinmelik, elbette ki daha çok sevinmelik olsun. Paylaşarsınız birbirlerinizden. Örnek olasınız. Hem gençlere hem de birbirinize. Biz de bakarak size hep gençlenelim, hem de sevinelim. Hem de önce dediniz siz, Rodion Georgieviç, sabah vakitinde başlarsınız muzikadan. Biz teklif ederiz siz tabii ki bir muzika havası yötsün bizim stüdyamızda. Sevgili seyirciler, programımız yaklaştı kendi sonuna. Böyle güzel notada. Isterim söyleyeyim hani stüdyamıza geldi misafirlerimiz Kongas köyünden. Ekaterina İkizli, Kongas köyün aksakalların Nasat'ın başı, Valentina Nikolayeva, Zolotoy Zapas komandanın yöneticisi, hem de Rodion Yasabaş, Zolotoy Zapas komandanın pay alanı. Bravo, şükür ediyorum sizi. Sağlıcakla.